Ko tū ki te rangi te kaiwawao o enei mahi. Mana te ata mātaki atu. Ungoku tau ki nā tohu tohu. Kia kaua māminga e tae mai ki konei. Tēnā. Tua! Ko tīmatara te whakatūtū waiwai a ngā toa, ko te peruperu. Ko tōna tikanga, me hiki ngā waiwai ki runga, kia toro anō ko ngā ringaringa ki ngā taharua o te tinana. It's quite hard because I had a bit of back problems on the way up. I also linked to the side when I did my jump. And when I linked to the side, I ended up landing on one leg. Ended up pulling the back of my leg. Kia kaha e hoa mā, kia kaha. Te pai te tinana, ke te pai haere. Ngare o mamai tanga ko ngā tūtū nei runga te papa. Ngare ko te tinana ke te pai haere. Te tangata e pake ki piane e ahau nei. Ka tae ki te tū i taha ngā rangatahi ki te peke haere. Ākoa kau mātua tonu, ka tae ki te peke. Miharo ana e hoa mā. Tino miharo tā koutou mahi. Kua tino tau e nei toa ki ngā mahi a te peruperu. Kia kahara koutou e hoa mā. He oti nāia nei he tatari, kia hinga atu tētahi o rātou. E whakataitai pai tēnei ki te whakapuaki ta auatanga o te nākau o te toa. I tino pai te rōpu nei ki te tukuna tā rātou manakitanga. Inari, ko te tino kaupapa nei, kia mau te rākau, kia toa. Kura, whakamutua. I was just trying to keep my balance. I was having a sore back. And with my legs, I was actually trying to keep my body straight because I started tilting to one side. Ka whara hoki te tuara, o te mea ki te haere pēnei koe i ngā wā katoa. Ai, tino mama i te tino uaua hoki. Ai, tino uawa. Ko haere te hau ka whakaro, ka tae tuni te haere tuni. Tiro ka wai ke te tūtoni. Ka tae ki te tū, ki te peke rāne, peke tonu i te taha ngā rangatahi nei. Bit of a hard challenge to start off with, but yeah, it's sort of what you need to get in the mood. Keep on going, probably the hardest part. Sort of jump as long as you can, and you sort of try and get in the zone that you're just by yourself. Rū ana te whenua i te peruperu a ngā toa. Mā te wā e ki te ai ko ai katoa ki tēnei mahi. Haruru tonu ana te papa i te peruperu. Kia kaha e hoa mā. Kia kaha. Ko wai o rātou ka heke i te tuatahi. The jumping, the piki, get the mamai, parking calves. I guess I like it. I like that physical taking the wairua to a place to achieve. Ka pai koto e hoa mā. E mama taku wauhoi, tautahau, just jumping, the coordination, the brain was starting to get a bit tired, the body was starting to get a little bit tired. Yeah,
when it all finished, it was quite a relief. I tua i tuatua i te taha o Owena. Ai, nā maua nake e haere tonu te whakamātautau. Ai, ka tērā te wā uaua ki au. Aha koa te kaha o e nei toa. Ko tahi ana ke katoa ki te peruperu. I tata au ki te mutu, i roto i tōku hinengaro, me mutu ke te mama katoa oku waiwai. No ngā toa, katoa pātou, e wana ake ahu, whakawana. Ike no waiwai. Kia ora. Tino pai te tērā whakamātautau, engari ka tū atu au i te taho te toa, i uni tērā whakamātautau, engari i nāi nei ko te tino mamai oku tinana, ai tino pautau. Ko Owena, i toa. I huri tōku kanohi ki te taha Māui, ana i kite au i ngā tangata katoa e noho ana, ana i whene, haere tonu, kare au e mutu i tēnei. Mutu ana te whakamātautau ka haere ki a wānanga i te whakatau ki e nei mahi.